Znači, tražimo hitnu obustavu svih radova i reviziju. Zašto reviziju cijelog projekta? Zato što on je izgubio sve značajke strateškog projekta. Kad je ispao most i trajektna luka, to više nije strateški projekt. Raditi trasu prema zapadu, prema Trogiru, nema trajektne luke, nema mosta. Znači, kompletna trasa, ona se dovodi nekim interesnim skupinama, prekupcima, politikantima. Da je sve dokumente, sve ugovore za ovo potpisivao Škorić, koji je pod istragom USKOK-a. Tu je i Horvat pod istragom USKOK-a. Tu je i Paladino pod istragom USKOK-a. Oni su svi pod istragom i svi su radili na ovom projektu. A nije zanemariti ni Sanadera koji ima tu čestice isto na toj trasi. Znači, imamo osnovne sumnje na zločinačko udruživanje. I te stvari, zato tražimo i reviziju kompletnog projekta dok se neke stvari ne riješe. Hvala.